Guku niguo gwatinda tauni-ini ya Naikuru, muthayaniriro wa ngari munene na bodaboda, o mundu akigeria kuona maguta ma kumunyitirira thabari-ini yake. Kuringana na matereba na atwarithia a bodaboda, ceceni itiganite cia maguta tauni-ini ya Naikuru itire na maguta, uguo haria hari namo andu ni maraihura niguo kuona maguta guku thiteji nyingi igitigwo utheri. Hivi leo tumesumbuka sana kutafuta mafuta. Imefika mahali ambapo gari langu limesimama barabarani, ikabidi nitafute vibuyu niende nikatafute mafuta. Na nilipofika kwa petrol station wananiambia waweze kuniwekea kwa kibuyu. Sasa nikawauliza aje nitakuja na thermos. Wanafaa wa understand sababu wakati huu gari ikiharibikia mafuta mahali popote unatafuta ile kitu ambayo utabeba mafuta naye. Kaunti-ini ya Murang'a, rugano no taruru materefari atwaranirie nao magiitirira marakara mao nuria mathinikanite kuona matiumana wa gwika otiga gukomia ngari ciao tuk-tuk na bodaboda, undu uria maugite ni umahutitie na njira nene na kumatiga magitara hadhara. Sasa hapa ikiisha sisi kazi tumefunga kazi. Kwa hivyo tungeomba serikali tuangalie hiyo masirai juu wenyewe hapa ile njia wanatupeleka nayo wenyewe iko juu zaidi. Ahuri biashara kaunti-ini ya Kirinyaga na makiria aria makuaga na taxi, biashara ciao ni irugamite kwa ihinda ria thiku 3 kurumirira thina uyu wa maguta. Tuli andu mahutitio muno tondu ithui tariu ni ndutaga wira wa taxi na koguo nigetha ngari yako ethi no nginya gikorwo ina maguta. Koguo andu ni marenda guthie no tondu gutire na maguta tutingithie kundu. Koguo ni kuga ati imetuathiri sana kibiashara. Uria kuhana theci ni utuko koguo tutinahota gukinya mucii on time na twadile very much. Tauni-ini ya Nyeri, matereba a ngari cia matatu matigitwo matari na wiki otiga kuongerera marihi ma ngari. Kwa muhiano kuma Nyeri guthie na Rumoro, marihi maya ni mongereirwo kuma ciringi 1,500 nginyagia ciringi 2,000. Na ni kuru muno kwa kahinda-ini gaka. Tariu ira ndirokire especially yakinyire uko kindu thaa 4 cia kiroko. Ndiathirira line ya maguta. Ndionire maguta thaa 11. Koguo ngari iyo ri ndinauta wira na ndina family ndugukirarira na situation ti njega. Ndekeno wanyona uguo maguta macio me hau ndirekirite maguta ma 900 iyo na ndekeo maguta macio obviously ni guthira marathira uria hari ti hega tondu riu tauni ino twenda gikeno tuli hau sandi ino gutire handu he maguta na ndirigete nginya kwa line iyo tondu ona nikaba makigegurwo na makikoro maroneka no ti kwega. Thina uyu uthiite na mbere na kuonekana tauni-ini itiganite guku bururi-ini ta tauni ya Siaya, Eldoret hamwe na tauni nyingi. Ihoya ario rimwe tu thirikari ni gukana kihonia kia thina uyu. Kurerikana thina uyu urehetwo ni thirikari kwaga kuriha kigina kiria maheaga kambuni ngurani cia kunyagia maguta maya. Ngiribotera Kameme TV, Ritorako ni Wanjiru, Waforo.